hadesa na nabita daw mardakum bisadaka burai bila sammu nasaba pasidaka ya ko lali celengange aja tak biak bangi dita ko celengange palipangi napaki milau doang ipon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam yang sempat hadir, terkhusus pula kepada Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada panitia pelaksana, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Magi-magi napak baraka ipo Allah Ta'ala apol yang nagtagilalan yon roma baraka napalampiri sunata nania angkay napalapi-lapi amala dicita. Peringatan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini mudah-mudahan kelak bisa menjadi jalan untuk meraih syafaat di yaumil akhir. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi situnganna tanyana ulam maulud ini sudah masuk Jumadil Ula. Tapi peringatan maulid kalau di seluruh dunia yang paling lama maulud itu Afrika Selatan 6 bulan. 6 bulan maulud. Dan peserta maulid yang paling banyak itu di Afrika Selatan. Tapi napa turu baraka epong Allah Ta'ala. Jadi tahu penrangi ternyata pemaulud baca kurang. Sebab kamu pemaulud ku bulan Januari. Si Sambu Meraja. Jadi iya na tanra papoji maraja tak lauri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari natupakan kasih di acara yakni peringatan hari kelahiran Nabi. Jadi si sangupakuling peringatan hari kelahiran Nabi
Ia ko aso aja jangan na iparingati berarti aso sining. Ia ko ulang aja jangan na nabita iparingati berarti bulan Rabiul Awal. Makiro. Tapi ia ko tahun na maka dari tawe tahun gajah. Tapi upasangi ia ro nabita nasukuru ki aso aja jangan na dengan puasa. Jadi itu nabita ko sukuru ima puasa. Nabi Musa ipalepak watunna ilal lungo ko Fir'aun ipasalama na puasangi nabita. Itulah sehingga puasa pada hari Asyura. Aso aja jangan na nabita syukurui. Nabi dilahirkan hari Senin, makanya nabita na puasangi aso Senin. Jadi itu nabita ko syukurui ma puasa. Ya ko umak na ko syukurangi manre. Dia itu na salah. Dia na salah. Aja tersinggung. Magai memang ibadah yang paling gampang, tapi metai lolongan ngapalanna yang penting halala adalah salah satunya memberi makan. Apa ia ko mapuasa nih pribadi nih. Tapi ia ko to mapandre mai kapalanna. Apa ia kui pandre tawe patapulo sona patapulo wanina napacapu uku watan na tawi pandre. Setiap dia sholat malaikat mendoakan kita. Ia na tu ampai tomotot tariolo para ulama-ulama dulu mengajarkan aja naliwa patapulo sona mapandre siko supaya patolak balah. Dena musila dak milau dong apa malaikat ena milau dong aku. Coba. Eti tanigare. Komelo ino galung tawe biasa agana pigaw. Mapamulay manre. Ya matu komelo matanang manre toy. Baca dosi. Amakiro. Nelo imampo ibinena angka siasa mapalisa. Manre toy. Apa mapak baca si yoli sipui mak bacai. Itana si matu yoli sipui mak bacai. Melo matasa asena kasia sama beteh. Mandrase baru mak baca sih. Melo ino galunge mak baca sih. Siaga tanero dena dati patapuloson. Itu sebenarnya adalah doa. Tanya iya ro baca pokok, iya miro andrewe. Nasaba iya ko mandrai pu imang, nandrai ulama toko masyarakat, nandreta mak barakai. Malaikat milodongangi yana tu ampai sadaka subuh itu bagus na sebab magai dua kelompok malaikat milodongangi, malaikat penjaga malam angka mopi, malaikat penjaga siang sudah turun di waktu subuh. Makanya pas sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh dua kelompok malaikat. Makiro. Jadi ya ko masidekah ki koloroi apalanna pada miko subuh. Tapi dena pada ganna malaikat milodongangi. Angka tu tau nasang ya walai gampan nostas. Kita masumba siulang. Tapi tak 500 sabu daripada 2 sabu si subuh-subuh. Makan jasa tapi rogi ki. Tongangi mega tapi rogi ki kenrimon rogina. Akka cican ni nilodongan malaikat. Kaya tu malaikat makhluk terhormat masih dekat na penilodongan ya kode istirahat. Makanya ko cicang misi ulam masumbangi ya napura ni nilodongan cicang mamak ko ni malaikat. Makiro. Makanya yang paling bagus amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla kata Nabi namo cek dek. Namo 2 sabu yang penting mananungan daripada si dijuta yang kuramalan. Tapi angka pamalada dia nak kena sumbang. Dia cowe gay protes na. Itu agama tak makoro. Sebenarnya bukan mengakali agama, tapi mencari mana yang terbaik. Kama kiro. Yoli itawe mak baca. Isangnya mak baca milau doang. Aga nilau doang ngi. Salama. Kak 2 pak dongang. Baca dosa lama, baca doa warialah. Ya ko baca dosa lama, itanaiwi
agak na cinnai punana bola. Iya ko baca doa wariala ya aku tanangin igasan nambok nah ya rumah tele. Nah ini penting. Kenapa? Mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Bahkan Nabi tako maka taubai na pertama manang. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Sinin na tuwe si ba matele. Makanya tilaw doang itu mateta. Orang tua yang meninggal doakan. Cuma ini makutuki milau doang, yoli pu ima milau doang ni. Tapi ya kau dena sampah pu ima mandari tahu dena sampah aja yoli. Masalah tu ya tu. Ini penting saya luruskan dulu. Iya na tu ampai amalan-amalan di masyarakat. Ia angkai purana tanang tau pandrite. Nampak guruan loko tau matotta. Sebenarnya tidak semuanya keliru. Cuma ada yang salah karena lain yang meneruskan. Ternyata tau pandrite paterui. Kega contohnya mapatu dupa sunnah. Menyalakan dupa itu sunnah. Ya komoto ki masampai jam peni apa tu dupa ki. Magai rumpuna dupa yang harum itu yang disukai oleh malaikat. Nah poji malaikat ya nu maseru malaikat akan datang mendoakan kita. Makwiro tapi sandro malai akan apa? Rumpuna dupa palatui. Salah. Sehingga nasayana dena tu dupa dena ada rumpu dena letu. Ya nak dumpu na tuli na pakonya. Nasaya na palatu ye. Tahu pusan niya tu. Pak nasa ni rumpun na palatu itania. Itu kere. Soko petan rupa. Biasa awalnya dia na salah. Tapi nalai sandre salah-salah. Magai. Ia biasa nalami pelajaran. Apa lai palibutomi. Na panataritan lo ya sekna. Celak ridi pute si babolong. Yaro cala simbol api, yaro ridi simbol angin, yaro wae putih, tanah bolong. Magai watak kalewe apa unsurna? Polok ko api, polok ko tanah, polok ko anginnya si ba polok ko wae. Maka iya patan rupai watak kale tu. Na iya apa ewe sifat na tetong rokok suju si bawat tudang. Ya na tu nak ada sempajang. Napanya? Tapi sandre malay na pak bentuk turuai. Nasoron no salo salah-salah ni. Itu kere. Jadi ya kotannya tahu pandri tepat terus bahaya. Nah sabak na model Dito na ko pen rama ko rodi. Pak itu ko macabe polo ko tasi mayagah. Tapa pisau yero. Maka na malasa kaji ustaz ko deu pa pisau malasa memang ni nasi anggota ki. Apa ia tu jinge masih nggak waktu-waktu kena dapi waktu na yeleng aja na najipa anak-anak bicu na bawang depa na jalan mana pikiran na lobo lata talengi di 5 sebu angka si kobaje tale si di 5 sebu angka si bajana tale di 5 sebu talung ngaso mi tale di ya kong kai de tale di makerepak ya tu aja gina pigau ya toko pure tale tapamade mako mati tu jinge. Setiap waktu kita kasih pasti masih ingat kena dapi waktu nah. Karena dia punya hak membuat kita sakit. Nah sebab si anggota ki. Kekayasam pada ko mapasangi TV kabel. Iya ko angka ya tu boster emak dake ko bolata masih ingat tu pat TV kabel tapi curan ni garek tanah dia kalau masih ingat. Kama gitu. Mako mati tu jinge. Ya kok si anggota ki tahu-tahu ni nasinga. Makanya tapak pisau ni mancaji anggota. Maka ko carana. Idi sorongi. Pak itu pas sorong-sorongnya maca. Ko sandro sorong nasa kehe. Ilaw si ko tau pemang. Paringan rami ko nalupa ini. Malasa. Saruk mata nanak nanasay. Malasa si. Nadatine masih watuna. Pura nalet paja. Nasaba setan ni mamilasay. Maka dia ko cara ustaz magampang aja na tahu eta suruh. Idi maki buai napa idi lo sorongi aja na tahu li tahu. Ta sorongi ta bawa nak ta maka dengke pacapuran itu dia na wale kumondre pacapuran di tawamu. Selesai ini.
Masa gina singa? Apa aja nih manci anggota? Itu gago kumakoro di masoro-soro. Mega. Na mega laporan. Hati-hati kibu nasabak namotu sampajangnya nasolang itu. Ya sange keyakinan memang ada, maka da angka wadillah saitawe nasabak memang diberi izin oleh Allah. Tapi ya ko makanja itawakal na tawe makanja ya bosewana na makanja cara na milau dolo ripo Allah Ta'ala wadisa terbebas. Tapi ya ko de namu ibaca ya kursi ko ibaca bawan. Kere. Apa angka tu seta pak napla ayat kursi? Angka tahu tama-tamangi baca ayat kursi yole letu ayat kursi na tahu tama-tamangi na ya tahu maru ya. Magai nanapala. Makanya perbaiki. Age mapamulai keyakinan. Degawat di papole guna tolak sukara rilene po Allah Ta'ala. Maka namanya pinang keyakini Pak Ustaz, dia merigagang keyakini maka dah bisa memberi manfaat, tapi polokui pong Allah Ta'ala cuma keistimewaan ya kumakadaki wah ya nang katu yakini papole manfaat salai pong Allah Ta'ala musyrik berarti namo HP musyrik tuh pa angka gunana HP ATM musyrik juga. Nah, makanya keyakinan tetap kepada Allah macicing mega tau macicing itu Pak kepake peroso angka pakai aku, ya tuh cicingnya dia mereka pakai karena Nabi pakai cincin, tapi kedudukannya hanya sebagai hiasan. Aja meyakini maka dia kau pakai cici kudu mau pat di kubuang nggak, dan itu mau pat di kubuang kau tap apa? Ini penting. Jadi usahakan keyakinan. Nah sebab iya na tujuannya Nabi tayutus untuk memurnikan akidah. Pekan jaki. Pak telu tuh kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam fikih, kajian iman tauhid, kajian ihsan tasawuf. Kadang penceramah membahas salah satunya, kadang fikih baik bahas, kadang tauhid baik bahas, kadang akhlak atau tasawuf saja dibahas. Padahal tiga-tiganya penting. Cuma dia minawat di pesigaru-garu. Ya ku kajian tauhid, kajian akhlak, ipano ku kajian tauhid. Ya natu namanya mapaharam, kega hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena menyembah, padahal hormat itu takzim, itu kajian adab bukan kajian tauhid. Sungkeman kepada orang tua, mapak botingi nama jamak si baindo na botingnya, ambokna na bawi limana. Rukuk kemudian mencium tangannya. Maka ada musyrik. Nah reko kajian tauhid. Padahal itu kajian adab. Takzim anak ke orang tua. Jadi nawak di pesi garu-garu. Gak paham ya? Jadi liangi akhlak, liangi akidah. Ya kok akhlak bicara adab. Ya kok akidah tauhid. Jadi dia itu nyaman rokok emas sumpah. Dia. Ada karena penghargaan ke orang tua. Takzim asana. Itu dibolehkan. Hormat kepada bendera. Tanya bendera nih hormati. Tapi ulama yang memperjuangkan darahnya dan nyawanya demi merebut kemerdekaan. Itu yang kita hormati. Deni sembah. Tapi hormati sebagai takzim kepada para ulama. Makiro. Tapi mega manggai haram. Karena dia anggap tauhid. Nah itu bahayanya. Pada mamauli epa, mega di mereka salah-salah pahami make. Manang kebatalo kay patama uti. Ka makiro. Padahal itu tomatot tariolo madodo sikolana tapi matandre pahanna. Di ka matandre sikolana tapi makanja pahanna. Ya kong kana pau tembus, pade nang kena bele. Cek dek ni bele na kong kah. Yo po nak mondri matandre sikolana madodo pahanna makala topi mak bele. Hingga sini na pawe salah-salah mana. Dari maka may lempa, padahal dia na lempa. Sisa na mama ko, lempa eh. Alam itu tidak bisa diprediksi. Gempa makrami, gesekan lempengan, perpindahan lempengan aja. Nalupai po ang Allah Ta'ala. Na di na gempa ko po ang Allah Ta'ala makadaja. Ya kau ada lagi pamimpinnya pada makanja. Waktu na halipa Umar gempay.
natudu tanay na cairi nasab agapi pakedo ko na wale moha mo mamako tunduk tanah magai adele ito maparenta makanya cidi ba kunci na pa ya komeki macuri na bita jamon na migalada ya robawang ajak ta susay pada tarupa tau ya na robawa ta pake iku pakampi bende aja mo susay pak dara iya aja ta susay ta sakira ni bende ta ama kira tapi angka metode itu ujian hidup lagi uji tahu manuk na bali boleh menre o kwa dengi madari tu jamban apa made ujian itu kada guru ta kali sidendre ya ko jambangi manuk na bali bola mo kwa demu aja mo bisay adem ayo bisay te manuk ademu bana mo bisay masa guru ta kali sidendre ro tabe ya dena tu macai ya mi ko tay manuk mo bisay tu manok ko kada manuk na bali bola jambang ya kok demo bisa insyaallah demo cai nama kira ya kok jambangi manuk na bali bola kok dengi demo na mo bisa mapacin ite manuk itu iya tapahan ni na ang kami matoje tu amala matandre kega ihsan kiasa ihsan mapedeceng ya ko mabasay tawe na tumabasa dena mapedeceng asana mapasiwala deceng tapi ya ko masekke itay na tumabasa yan na tiasa mapedeceng makanya makanya nabi tamelo go tama suruga masagina lalang mo la tama demuan tarita masuruga namo me ko lari pada ko loko pasay na din na pasa bisa lo mapasa din na supasa namo me kilari kalumona sa nabita wala idece taw mapeja elo koriko yerona kung kataw masekke abasa ko kung kataw paujaki taw paudeceng kung kataw milodongang imajati lodongang isalama. Yang kedua otok ko makasiri waktu mana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk. Yang ketiga wajarang inran atau makin renga jong podang bali bolata macicil motor idi palepat. Salah selama ki detan cerita masuruga. No, bali bolata macicil motor idi palepat insyaallah. Iya. Tule kamu lah. Dek. Yang pay antri kita mah. Pak makan Nabi tidak antri masuk surga. Pak sisa butau dale kong kecil di mulai zaman. Ya mi kong katau maseke nasa deto siya kaparang baran na cau. Si selemo tu aja layolo. Itu kare. Itu tuh. Are gimana den kamu tu matu nangka lau pakai Cina toko. Itu ndak boleh. Agama itu mengajarkan aki buah ko deceng. Aja mau pasiwala deceng. Mega tu tau ma pasiwala deceng ni. Mak bagi warra. Mak bagi terigu. Mak bagi gola. Mak bagi lipa. Pak mitok do. Deto kako ko penra de gaya. Hah? Dena mari gaga talamoy. Dena mari gaga. Ya kemakana masogo pastas. Na dito na madosa tay sogo eh. Dito na madosa aga tau masogo. Ya kung masogo ito ni sogo, tau masogo si bataw isogo, dan dia madosa pa. Dia kahadisa na makan madosa. Makadami na bitara si wal murtasi tinar tau isogo si bataw masogo para pada tamaranaka. Dia na madosa de. Tapi memang ako agama pa ang kaagaga makadito pandrita ya komeko ipau kanja ya komeko manci tau kanja ako masyarakat ichi di bawah tanya sempajang aga pale abas sako ya metomiro ya nama bassa mo tay tau kanjai namo tau jasi pa betul na namo maga jana ampena ina iya nama bassa tay nakakanja pa yano kramage maka bassa makotiha maka itu pandrita iya tu ampai mabassa itu magala mabere magala masidakka ina dena paja na rampe tawiya tu namo man ya tau kalasi iya tuliyan tu ni ngerang makanya kong kagota dewa ya minuba komisi to do ina tuli makada to tu tau kanja apa okiro pasidakka na sabari makotiha denu letak denginya tu. Jadi kumeki yang nggak tahu kanja agala ni mabere kita nih garik kucaki si salah bali bolata nama gampang
Iya nang kata nasu tabawangi. Dia tasi salah. Dia tasi salah. Iya na itu tasi salah. Kau tuli masaru ibaw na nasu-nasu na dia nang kata dering. Gaga pak makoko aja mawata pak ya biasa teh mabasa pak masola komonroy. Melibale tatalu langsung na nasu. Na bagian ni bali bolana. Apa mawari komonroy. Iya makoko nang kala maritaw seke gulukas. Yan na tu gulukas sila maritaw katdi. Monro bali na ilala macalak matan kay bali bola naman repicok ladang. Iya matan ratu datun na taw seke nang kataw dua gulukas na datun na taw seke ya. Ito gago ko penra. Iyampai negalasa nasaba makurap pak dong malaika ni yaitu ampai makatau pandrita iya panak baraka andre ko pure masidakang apa iya tu andre ya sidakang nak malunra ihan andre tawe an nasubale ni gare tatari makanja nasuna na patandre kong kana subale na bagian ita namo mabolo duro na malunra ipa bere na tawe madari kitu makaramaje na makalunra ko na namo idi ko taling ita itu malunra to nasaba pura ni nilaw doang ang malaika. Iya na tu nama kurang lasa, makanya kata nak kena penyakit gula. Cik dito tandre tu lah setau seke ya tu. Sesak dek tu nak komanang dek tu. Kama apa tau penyakit gula bacai. Tapi angka hadesa na nabita dau mardakum bisadaka buraibi lasammu nasabak pasidaka. Ya ko lali celengange aja tak biak bangi dita ko celengange. Palipangi napaki milau doang. Ipon baraka na pasidaka kue angka je lasakan na kae tapancaji ni pak bura. Napa pertama aja tak ada palana baraka. Aja tak biak bangi ko celengange napa ta sorong. Patamay na patilaw pada kalau ko pak bupati sorok bawan ya ka je milau nasa. Aga milau. Aga. Tabahan ni. Ilaw ki palipangi celengan ngena paki milaw doang. Iya ko tahu taleng tak ko celenga de nak dicara. Iya ko tahu tapodangi kada tilaw doang nga mapangimpang roy maagi na tulimate dongi. Idi na milaw doang nga biji terima dota. Apa pitu tahu kasia si milaw doang nakala 40 tahu panrita. Makitu. Itu suroy yan ang papangimpa makat di ay pamatiat tu don na. Pak makura milaw doang ni. Hah? Apa ni? Talim ni tahu apalagi kau dia ni pasu sakkan mapa ni. Tapasu 2,5 cek dia ni na 2,5%. Cek dia lada. Ya ni kau meki mahitupane pada seve 5 tu kene. Ya tapane si pasu si 5%, ya napane si pasu si 5. Ya, Pak Madari itu kau nadati si tahun napai pasu nala nila seke. Betul kan dan matu 5 deke ni bo kapaga. Maku mati tu pak. Ya ti beli si de mato ko meli masidak kata tapang kapole. Medyo ya mite datun na setangi. Ya ko meki mite datun na setangi magampang. Alabawan ni di 500 sabuta sila kanyo ko korangi. Napaki makadameka masumbangi ko jumae. Ya na meki matinro ya tong kanito mabici ni galada ya ro. Kurangi ketua nak mo masikola kami nak kamajaran. Agak ni mau lihat kopi kalau kasih mutu mesa campur di kamu lihat nggak? Namoje tu cek dek di komandan nunggu moy, nalak gani 200 nasa telu na pale. Senang ke Pak Balu baso lalo nasa kue kanja payero, makawangi ya benar di mula jolo na tasele itu. Setange sia tu, Messi matin rokokan di situ, angka situ, tu 5 biji, deh apa aja. Di bawah ni aku mau kurang si ratu menisa bunatilo mesigi taman ni nasa menia sumbangan season na lalo cilengan ni matinroy sapu-sapu si setan ko setanya tinro na matinro de na sa digi cilengan ni lalo season na nasa imatu pimasu pimakade setanya mabici salanya no tu madosa no pak 5 pura memo bere na si ratu man jumate mapi de na sumbang datun na setangi itu. Itu ampe nang kahalangi masidak kadatun na setangi namo bay neta.
Enak kada baine ta aja na muasum ba jolo pak datu setan na ya tu. Tapi dia tu kagak ko di. Asida kaki malomo tu dale na te ko masidakai. Apa ya tu pintu na dale megay kami mato. Angka ko pasidakai, angka ko pak dogang, angka ko baca Quran, angka ko sampajange, angka ko silaturahmi. Megay kami to. Angka to ko mak baine pa angka sahabat na nadita pula Yaman. Cik di baine na cik dia nak na mak dareki. We marak di kasih dale ko makan nadita baine. Suri mak bayi ni, sisan na pura mak bayi ni, ina makumui ha, asa makumui dia Rasul makan nabi tak bayi ni po, mak bayi ni, wegan na manitalu bayi ni, nana pamadeceng, jadi anang katau dia namanya badece pakai nono suri mak bayi ni, magai, nasabak pintu dale. Ya komelomui palaba maka ramai kamu pintu naliangnya ustaz narope pintu naliangnya pasti deka iya tu anaknya mako to pedek megay anak nate pedek masempui dale na apa oko midi na palalo kuangi katutaw mapasikola ko jupandang anak na napasikola ina iya betul na masikola anak nang kato jaji-jaji jama-jaman na mabalu be paminang kana sorora sisan natama anak na pajato ni apa oko memang midi na palalo ko Allah Ta'ala. Jadi na to ampay akibo mo ki anak aja mo ta maselang. Aja na itu bicara na doktor itangkali nga dua anak cukup. Aga no ko ci dikimpe ci dikiru aga mataranong. Gaga. Kibwa imega ko melomu jaji. Kadagi pandrege ustaz angkat to anak manu tak 20 anak na noci camanre mana mona pamenre. Itu gerehe. Masyep pinano de panama patanen re macek yang tak 20 anak na makarek-karek manre mana mo. Iya di taci di mijaji telu tahun atau 5 kadare itu. Makurat tawakal memang ni. Betul? Ini adara ki loki matasi. Itu patasi pak maca. Maca tu patasi maga. Ya konis sange hakikat na ya sange mamneng magala tu masih daka. Betul? Kasi ki minta pamit to. Pame mana ngokoe. Iya. Itu ku mameng ite na tari alati menna. Ya roh alati untuk balewe atau untuk pameng. Hah? Ya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng. Hah? Ya roh alati untuk pamengnya atau untuk balewe? Untuk pamengnya. Pak ya ko makana untuk balewe ustaz aja na tatarimeng pale alati bana tapeng. Pak memi mapan rebale. Mata tarimeng pancing nasaba melo ki konandre na payala jadi itu pasti dakai ko yaleng itau kasih setannya tu alena yaleng ini ni pancing supaya wak dini mega rewa tapahan ni maka miro taparaja-raja ini itu ampe waktu na mancaji presiden Gus Dur tapanaruba gambar na gambar di sisabu pati murah dia nak baju-baju mak bangkung. Di Sirate Sabu, Soekarno, Masongko, Mak Jasa. Jadi kami kalau masih masam pajak bawa toko di Masongko. Di Sirate Sabu. Ya kalau kau galunge di Sabu yang mau bawa. Yo pui di Sibalikan ni. Tegare. Ina tu ampai di Sirate pura pangewa si ba di Sabu. We pure na manoko-noko sisa di Sabu na taro. Maka di Sirate kinro pole di Sabu. Nasibamo ki jajo ko pabare mana katapatan deko Allah naburu mana nito lilimu kita manana sangidi to 5 langi mo pie maka dia disiratu usapa ko disisa buko kanto na pacama diuruntuk ko usapa ko pa ustaz deto ko gaga sapa ko pajaba kenro ko pole maka disisa bu de mi ngaga ko ko mapa belu onyi itu ya monro pai mari di mana ngaleleku asa wallah nang kaji to lele mu buruk-buruk mana dia menteri itu 5 kanja je on roteh maka dia disisa bue tapi angka to on ro di siratu de nang kau runtuk ko nasa kenro nasa ko celengan na masigi maka dia disiratu wade metoka ga ko tong kamoka yan iku ya igat tagi sorong ate matama nasa gisala jepu jadi usahakannya PGW pas sidakata na iya tu pas sidakai na mo tu bija-bija na padeceng ito. Tanya idi bawang. Paham ni?
Ya tu pak tolak bala makom itu pak bu. Ya tu ampai kebiasaan tolak bala tu. Ya na Juma. Bawa kalau kutu lo masigi di 5 sabu. Apa di 5 sabu biasa megang na. Ya makoko siya agami. Na curi ni dia nagati kaluku di 5 sabu muni bawa putin baliu. Laso angin may palese na 5 sabu dia na lese. Mak buatang kami. Pelajari kehidupan kita pak. Dia nama bela boleh ko tu. Ia ko makanja ipakasiwit na makanja padongat na makanja tawakal masa gina pakan niya balapong Allah Ta'ala. Yang katua gaga na paturu po Allah Ta'ala melo ni ko macawe ki. Maka ada musibah pa usas tanya musibah. Idi metode ta syukur. Kegayasa waktu na makanja lakay na santai tu lisibah lakay na makanre kasih sayang na lakay na din na sampajan. Din ang kanoto matahadyo. To di manon to miba pakelo to li rate mati to. Iya. Sisa na macan rilakay na napay mo to matahadyo. Malo bilang-bilang subhanallah, subhanallah. Hindi pay. Iya. Apa po dami mga ibu? Tapakan jaki bate tak jagay lakay ta makoka. Pa ito rone makoka masoli. Tanya makunray makoka masoli. Rone be. Apa 1:7? Ci dia rone pitu makunray di taban dia rone. Komisyon na masigi mo rumito makunray kan. Tuli pepe. Italutaw ni mato kumamaw lu tegang kalimataw ko manisun na rone be. Tuli maju. Tajagay lakay ta. Pak ya tu biasa pak sandala minin na tayo, ulawan ni na tayo, sapi ni na tayo, bembe ni na tayo, makukuha na mo lakay ni na tayo. Iya, may kapangalakay. Iya, pak may ganito rin katawana. Iya ku iya tu anak darah dito to maselang, iya tu jandai bahaya. Dito kagok ko Iya tu jandai bahaya. Iya. Tama kamarae, natuto tangae, napa mabaju ponco, masalara ponco, napa mapatu lampu, napa nala HP na, napa tuoy, napa maraka, matito. Agar aku pingin dinanya, awe, kelo padula. Ini yang jadi masalah. Yan namanya kami cawa, may kena. Ini bahaya pak, tantangan ini. Ini makukuha mapatasela-sela nito matanak may matuni lino. Ini metode na makanja pa kasiyang niya pa ay. Kanya sukuru kidi nareko makanja mo pibira jamaah. Makanja ang kamo pa na nabicu to 5 ngaji. Insyaallah baraka itu. Makanya saya wasiatkan. Makadakaon na ajak bata susay pada tarupa tau salaman. Ini riasa rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin sitongan na loko sini na alangnya tapakan jaki ajak tasusay pada tarupa tau pu imang ajak tasusay jamaata magay tau matau mancajimakmu baca calet tu tendre nyutu na maka itu lilago mo pi akhirus salat lilawe iya aja tasusay na makada na bitya ko mancajima ko paponco-ponco ki bacamu de nakada na bitya palasi sampajamu makaran paponco-ponco aja nama lampelada ketoma-toma na kasih tendre-tendre nih. Pak maloloy tak demanang nih. Jehe. Tapi ini makmunge aja to ta susay pu imang. Napay taluaya na baca imang itu makaran. Aham. Ketuangan na roko no. Maji imangnya nasa kasyati mawa duha Ang kami matutuy mapak na puji tu surat ya nale na baca tapawa duha. Engkau tahu tu nansa imang inaatay na. Itu 5 wasamsi. Dia na marigaga ang kasahabat na nabita na kamancajima 5 tahun imancajima tulikulu Allahu na baca. Maprotes makmunge aga na pudagi nasa ko dito mo. Ko mo cece mo macho. Coba kare. Leya na sa gisuro. Idi pu imata baca ni kota. Dia na marigaga. Apa ya tu kong koy ibaca manyamang tinggal 47 mani. Aja na tali Rasulullah malampi lesse matu de 47 pa de mampalai. Tu limondo ni tak kajanna. Agar me tapi kau. Makiro jadi mudahkan saja.
Pak Mega toje tu mak mu macikau. Nasai surah pendek. Iko na pe maju na irita. Agak to si bisa mo baca. Iya. Tapi mako mati itu Pak ko masigi urus denang kana malampu sisa. Pak onron na mito setangi itu. Ya mito masigi itu. Panami itu pangurus masigi angka goncing Inggris, angka gonci poka, angka gonci pas, angka to gonci polo, angka kira sa goncing Inggris, angka tu panitia Pak goncing Inggris. Ali nama patuki pas, ali tu mampatu lampu, ali tu masering, ali tu pajalak dinamo, ali na tu mampatu radio, ali tu mampasalawat, ali na tu bang, ali na tu kamar, ali na tu memang cajima. Obe. Kan tu goncing Inggris ya tu, pokoknya na jama manang. Dega mena bereng, angka tu gonci pas, citi mena jama, apa tu kipas bawah, dia apa tu radio, kosele radio, dega ni sana jama leange. Angka tu gonci poka, dega na jama, dia mikor apa itai nangka. Engkau jadi meto tu gak tahu suku Pak, mako memati ko agama yurus sabara patau Angka tu kutu masigi magala maprotes dega sumbangan na. Ya ko rapa itai makai kasaranna, sisa na kerja bakti teh tak ding. Angka tu tahu deni yo lilo kerja bakti nangka, tapi ya nasampaja tay tak ding. Maka tu madupa-dupa memang, ya na rumah na nabitaro. Jadi sak barak memang patay moloy. Ya na tu nakadaguru takali si denreng. Muasa gidi ko mega masigi ko tu kampung yang makanja tapat na teh. Madodo mi atu ko tapat na teh ko mega masigi Pak deni tu nule malalang lo mak berejama pai bangun masigi. Mako mega di masigi mako ko Pak Syandre Tapin. Pak bere jamak nama nitak deh. Tapi deh maro mo masigi ko di. Maro isaliwang. Siasap. Nang kamu 40 tahu Pak ilo dongi doa bersama. 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah. Yaitu ampai ko sampai jatuh mati teh nilo nabita 40 jamaah. Sampajak Juma maka di manta Syafi'i ia pernah sampajak Juma ko 40 jamaah mukim. Iya, kecuali dia metonagan apa 40 tahu aku tuh dia nama regaga. Magai nasabah 40 umatnya Rasulullah berkumpul pasti ente terima doa. Ada kekasih Allah. Ide itu ya tiasanya wali Pak de itu nih mata manangnya deh. Ada wali yang disembunyikan itu. Biasa-biasa tapi setiap malam dia bangun tahajud. Kanjak sampai jam penina dia gak tahu misan. Kata tu tahu ya minum kanjak sampai jana kong kamitai. Wah Allah, wah. Tapi dia tu kagak kodi. Ini tu sampai makanja sampai jasunai koki boleh itaro, pak koki boleh ijama dia gak tahu mitai. Koki masigi biasa kamu pengaruhna. Usahakan tapi ya kode na tulek jam ko boleh tajamami man ko masigi pak ya ko meki tes itapat ta ya ko maringan ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamobat tapi ya ko meki mi to matapat ko kampung ya ko subuh lobani masigi ko subuh iya na 2 Sabtu ko masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapat Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya ko melo ko mita salang ya ko malap pa itaw salang ya komita to matapak ya ko subuh. Apalagi mah ko Pak Golo. Namiga di mata pala kaje na melo nonton Pak Golo. Dia na marigaga manontong Pak Golo tapi aja tabotor. Pak ya tu tahu boto dia nang kana salama. Iya. Maka dana di kumawala di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarangnya kamay. Pak ya tu botorangnya Pak de gana sesa. Ya ko ati manrei boleh nasi sama bolangi. Tapi ya ko abotoran namo bolangi lututo. Makuti. Jadi upasa memang ni di tomatok pakanjaki bani sampai jata tapakanjaki rampen na nyawata aja ta susai pada terupa tahu. Ini ustaz saya aja mu susai jamaah. Maka kita macara macam apa aja. Mapati ni teh na tuli macara mamoper rate. Do. Makiro. Bali bola aja mususay bali bola mo mapuni radyo maka raja sadana nami matinro taw bengkele mapangere-ngere motor mates motor tangas na taw matinro si dapte bolaan. Iya aja. Di mana rota pake lakai aja ta susay bayne ta isuro macan ede nele di balanca bayne aja ta susay lakai ta makat di den jampang. Ito rone nako bi na bahaya tu.
Pak Makuti ya roni nendre syahwat na sitang ngami otak na makan re. Demeto na normal Pak. Ini normal. Iya. Ini makunre ita pahangnya nakap dilakai tasi jakiha aja tulimon ya. Nah, itu aja. Yana tu ampai na pasang guru ta. Yanang katau melo berhubungan na pu bapak surong makunre ja lalu berhubungan. Pak mak bali-bali anak ngatu tongka. Kegayasan, maka dilakin na sempat yang hijau lampu itu tengah aja pernah talak. Sempat yang hijau. Oh, aja lalu. Dito kagak kowe. Ya, nih gak makan deh guys. Mega ajak lalu kakak ngak dulu ke katanya di panan katu cendele mana katu tekai oi ka papasuron na ya nang katau makau tu mak bali-bali bija-bijan nama tu aja tak kada magi ji anakku na cai podang ada puluk itu mereka bicara na kong ke surong pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah itu sampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa. Saya itu jarang berdoa Pak, selalu titip ke istri dengan mama. Saya kasih ibu, kong kagagawa cinai itu lo doang. Istri kadang doakan, anak-anak kadang saya minta didoakan. Karena anak itu wali Allah yang belum punya dosa. Itu kira Soeharto orang hebat toh, tapi ibu Tim meninggal selesai. Habibie orang hebat, ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia, tapi siapa yang ada di samping. Itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu Pak bukan karena dia. Ada wanita yang di sisinya. Makanya komeki mite arone mak baraka atutungan siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istri. Pasti berkah itu. Itu kuncinya. Ya nang ka arone to lipatar riba ini na panrasa-rasa riba ini na dulu le tuju kong kana jama. Makuti. Itu rahasia kehidupan. Makanya upoda memang tapakan yakin. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak bayi ini nama makun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati ya sana bayi ini nanti panan nak. Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, pacicer mana. Ya nang kalakay nang kawati ya sana bayi ini nasa bara ni nanaki gang kamati. Dia itu le salama. Pak enai wati ya mapangiwa mabukunan repi na selesai. Iya, makuti tasapa nih gare. Makunre Fatmawati pananakan, Sukmawati pananakato, Rahmawati pacikirato, Iwati malada pa. Dito kagak kowe. Makanja matoti wati alay punggawa. Akai ketua majelis taklim pokok na namo arone na cairi manatot. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Iya. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan. Karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan. Nama jin. Makanya. Itu. Kamana metu tu tanrana. Mutu arwane pak nang katau buku ingat atau kalasilasi. Iya. Maka itu pandrite. Guru tak mali itu kebicara mana. Buku ingat na. Mapaliswa nina lari layawa damu ya kong kagaga nale ko jamu mario pak nalapi mamatu. Pak bereciku sana. Nang katau marani salah-salah ay megato tu akal-akalasina. Kaya semarani salah-salah ya ko jok kay rita madani ko situ dangang maraja tau makito aja tadang kasibaw nang kalasian. Nagurito nang katau malampi ang puto na pacandringan tu. Aja moga maparesa. Iya. Pada segala. Pada itu makunrai, nangka makunrai mompat timur rese na jom podangi rahasia, natala. Aja. Ya kumanipi timur rese na tu magala po jay bali bolan. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nate kada makoy. Makanya ko mamolu itu malah talo igatu ya pita makada de itu gatalo. Makanya libunna jimpe manang itu simbol manusia. Napay po datoki itu talo ko talo iti na mawi tilok ko manu na rangi manu na babbo dito nang cigi manu tatay man cigiti tapi manu na curi. Agama nana ya kung ka anak mo masalah pendidikan na ko boleh patami pesantren kiai pemerang sifat nama itu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tuanya. Itu pesan. Kita pasti kolagame anak tabu ina deta pasti kolagame man rasa kita.
Mega ni dui jawi toma-toma ko na patari jawi ke. Merepat yang kayak kalipongi ka agay doang ustaz kada ka mudupai ke. Ni kami masuro ko makakadok. Patami pesantren ni na magampang. Maka naman dari baba cucu ni. Oto kapo memang mita patama. Wasa pesantren ni bengkel Iya ko oto kapo tabawa ipapi patunarewa. Iya ko oto pusu mita bawa ipelni. Pulo ko mi batana nanto. Iya ko liway batana na padiri si mana igala cepa tu. Apa basi kapo memang tapatama. Iya ko mapato memang ita patama dia dapat diri tu. Tapahanya jadi serahkan ke ulamanya, biarkan dia mendidik. Takzimnya ke guru itu akan merubah akhlak. Makotiha, ici dimi kuncinya kehidupannya Pak. Tapakan jaki penghargaan taloku Indo Ambo ta. Pakanjaki penghargaan taloku Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Pakanjaki di akhlak taloku guru-guru ta. Insyaallah mak barakah itu ta. Itu saja. Saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru. Iya, Pak dongan mi guru ta. Dia kagak Pak, ya nangka tahu anak pesantren. Masuk oleh pesantrennya, nama tengah mak bayi nih, matangga malakai, dia berhasil, pasti kemasalahan dengan gurunya. Pada saat dia sekolah. Makotiha, ya nangka tahu masalah si baguruna, nasu, biasanya patiti, way matangna guruna nataru, macai guruna, karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada. Maka itu matu kau masuk, pasti man rasa-rasa. Begitu. Magai, Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya. Ini penting. Makanya ajak sama bela malah dasar Pak. Kemudian upasan. Nah, sebab ini maulid. Ia ronabita Pak Bu agan namanya curi. Ia komeki macuri sifat-sifat na nabita. Ina ia tu nabita dia nang kana macai. Dia nang kah. Maka dari guru atau pandrita ya komelo kumanipi si runtuk nabita patapulo sona patapulo wanina aja macai. Insyaallah si runtuk ko nabita. Tule ka para deta macai patapulo sona. Hah? Yo pui di kapang kapatapuli macam seso. Nanti dua anak nanoko moto anak moto takajan anak na cai si moto anak ada pakasingon ro macam itu pa. Na suro anak na lodio na cai si pule anak na dio na pai bagi handu na macam si. Suro anak na ma baju aju na cai si pule baju aju na nono takajan na macam si. Na suro lo mandre na macam itu pa. Pure mandre na talak bagi panena na cai si. Milo masih kola na milaudi na cai si. Itu kan. Oleh masih sekolah na tak lempar bagi baju na macai si tudang anak na manonto macai matin na macai itu jadi kan karena itu tahu Pak kapatapuli macai seso itu kagak ko ajak tamelo masusah ajak sak baraki mendidik anak-anak dengan baik didiklah dia dengan hati yang lembut maka dia akan menghasilkan anak yang lembut makom itu iya aja tepandre anu makaleleang anu halala eta pandrengan kita suruh mak bismillah ko memandre namo minum bismillahirrahmanirrahim napa ninung nabaca alhamdulillahirabbil alamin napa semak bismillah napa minum napa sina baca alhamdulillah napa semak bismillah napa minum nabaca alhamdulillah makoro cara anak to minum supaya tidak melakukan dosa besar yo pidi cica mitongkang bismillahirrahmanirrahim dina ko ya sunnana minum bismillahirrahmanirrahim napa yinu sitago napa baca alhamdulillah mak bismillah siki napa sihinu napa baca alhamdulillah mak bismillah siki napa yinu dipatungka mata ru'yar itu sunnah supaya kita tidak melakukan dosa besar makomor bateta minum biasa lalo runtuk tau minum Pak timun na bake dok kada aga na nabaca iya. Jadi makiro, makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa Pak. Hikmahnya itu. Meloki mandre, meki mandre bembe, woi nakana ka takana ustaz, nakana ka kolesterol, magampa Pak Burana. Yaitu bembe pulo kunuru Muhammad, bersalan. Podangi pulo ko kunuru Muhammad ipancaji, ya pulo to kunuru Muhammad. Tama ko musiruntuk mencaji Pak Burana. Bismillah ki tanre dena mereka. Angka tahu alergi udang. Karena sungi uran apa yang kita baca kita suruh mandre sambil melihat. Dia nana alergi itu. Alergi ikan kering ya tuh dipakai. Yang itu nak tahu pandrite alai Pak Burah. Itu ilmunya orang tua dulu. Maponcok itu beres selang iban. Ini itu nak alai Pak Burah. Yopi di depan ni andre. Kolesterol. Takkan malah sama emang. Itu
Itu coba nih gare, tes nih gare. Coba tes itu. Dia nomor gagal tuh. Bembek meta Anda silakan. Saya dapat ijazah langsung itu dari Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung. Kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Lazar. Karena ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging. Tapi harus yakin. Tapi apa bacaan itu? Makom itu tomatot tadi lo ni mau ya gagai kong kagaga menandre ni mau wijolo na bacanya salawa na panandre. Na kada ali alusuk na mondri pikasara. Ya mana itu na pakai? Anak mondri itu menatu mau taru-taru ya mininaw ko makade mawari wasak dito. Ite gare tau jangangnya aga nandre. Anu masalah nak biar tahu winalay nandre tapi dia nak kena mapadiwatan. Wai aga ninong o kumi benrangi mala wai ninong tapi dia nak kena malah sama kalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napak baraka kung Allah Ta'ala kami kuwatan. Coba. Ukun iroba makita. Yupi di sate na tenasam. Makapak jiwa salah sunana. Ano dah makapak? Wih capumi lima todo. Hawe. Okay. Tapi dia tu nak katopin ragu. Kumi rumah ko. Mabelo ko. Iya. Makanya saya kembali. Tadi ang kamu tuh Pak Dongan nabu kumili jagalah kayu. Agak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu. Insyaallah. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kepitu ko mangariba kepitu ko subuh. De nalay tela kay insyaallah. Iya. Salam. Warang perang ni makuto. Tapala mo to? Iya tapakan jaki je servisnya lah kita ya kong kay pole kantor langsung tapaliu ko popata napata 10 na matinro tu apa tinro na lakay ko popan na bayunena 10 mimanne pada ko 2 jam matinro kon rotinro itu sudah diteliti karena leher ini adalah batang otak di sinilah pusat saraf sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut ketika bersentuhan itu diterap. Ya to si torone Pak Burana makunre ke arona sebelah kiri. Ya ko masih saya makunre tapasandre ko arota sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kong katau manguriwa ni mana tuh pasandre ko dada sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Nega po torone manguriwa di baine na tulima tolen. Arone gimpeto iya tuh. Taresto panasa ngalin. Dito ka to pinra makuro. Ya, alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya usahakan tacuri nabi tasipakna, jangan cepat marah. Kung kagaga tapahangi jolo. Kemudian yang kedua, agak sifat nabi kasih sayangnya tinggi. Bayangkan nih Pak, cokinna matin roko wajujunna, nagonci 5 wajujunna supaya dia noto cokinna. Itu akhlaknya Nabi. Melo igere agagay surit tarad matarap pisoy supaya dia nasak dingin ko gere. Dia narasakan ni sakitnya. Idi pu imang upasan ni. Ya komeki mak gere tatarome mani matarap pisota. Ya ko makadedega bangku ku matara sore masigi panitia masigi mali. Ang kamu tu bangku ngibalo tata 3 juta lebih. Bangku Pak Gere 2,5 juta agak. Epdik namanya itu napake ara mak gere unta. Banyak dijual itu. Epdik, ada Tramontina, ada Epdik, ada Bolarka 1110 Jerman, ada Cak Garpu banyak. Ada Cak Susi itu yang Jepang. Mega turupana, tapi yang bagus itu Epdik. Yang dengan Tramontina yang berhasil. 2 juta lebih, tapi tak pakai talutok di tasai. Ya ku 40 misal tinggi gere dia peniasa itu. Dan itu cuma 1 kali tarik. Ya ku parapakmu ini getam menrek langsung ada api bukunya. Itu tajam sekali. Yopi di bangku tetanya bangkung, agak pelik perak ya ki buah bangkung. Perak nih itu tanya bangkung. Yopi ro bangku memang to jaji pulih peberek dan itu serokarbon. Yang begitu kita pakai Pak. Aja nepu imam mali Pak ku pu imam apa di ulu tuh. 3 juta sitang ngamenan di pu imam oh pajayi. Masigi mali nala inventaris masjid pu imam makatan ya kota sele imam paliti bangkung. Begitu. Harus dilengkapi Pak daripada masih sesapingi masih semanu ikomegere masih sebembe itu idi matotu masa iya na to ampe nabi ta kong kacicak na suro unu cicak mi bampa 150 palana
Ya koko dua ibang panamate si ratu mage nasaba sudah menakuti. Kaya nabi tak boleh dibunuh tapi jangan menyiksa. Maki padami ko baca balik ki, idi patasi ko baca balik ki. Tau usahakan kita uli jolo balik benapa tabajai. Aja ni baca lupa. Isa bismillah muki napa baca salawat apa de toje tu ni bismillah ko bale pak de to ni gere balele. Itu ampai balele halala bangkaina. Ya ko binatang haram. Apa ya kene meloti igere to pa balele pak manrasi ko meki manre laure. Igere mana pa. Itu nalamide cek de to ni gere balele. Kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa. Mage pak demetoga jojona. Itu Nabi tadi ga jojona. Apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi tamakada nigi kita manipis runtu ya tahu nggak tuh karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi yang kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang pengaruhi. Ya sampai itu tokong kata mas sampajan atau lima ngalih-alih tahu dia na khusyuk itu. Patan ratu yang kata mas sampajan. Ai tahu dia na khusyuk itu. Makutiha. Kemudian yang ketiga itu Nabi tak pakitana layolo si balomonri pada. Iku makita layolo pada cara nama kita layolo lomonri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi kadang kena sampajan yang kata corok, kayak secoro. Terlambat yo kuni pintu na rokok Nabi kenapa sang kata dari ukulo na pintu na perokok yo kalau kormala sap. Kure mak bersala Nabi makin Nabi teniga ya rona lolo. Iya ya Rasulullah lebih tahu kak terlambat karena tadi yang terlambat. Jadi itu anunya. Jadi Nabi melihat padahal dia menghadap ke depan karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi takut giling dia nang kena giling uluna lolo watah kali tak putar begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Yo pidi giling mo itu makoi giling makoi Nabi tadi lolo watah kali ini memakoi giling sebagai penghargaan. Gitu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu ya ko si bawe tau pance joka si tandre ya ko tudang si batau matandre si tandre salengkana ya ko joka si batau matandre si tandre to jadi dega ga tau hinay tau newe si joka nabita karena selalu sama-sama. Nah, itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi kay salawata ya ko masalawat mo kilo ko nabita baraka bu walengi salawat papa sempodale aga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali. Ya kode itu lek bacai, tabacai wal lail wasyams, kulon subra bil falak, kulon subra bin nas. Ya ku macala ay matan naso. Pitu mennek melona tamu mangaride tabace to pa surah. Magai pada way bosie dalek tatuna to pandetata. Itu 4 surah dibaca. Apa ini to? Wal lail wasyams. Kemudian kulon subra bil falak, kulon subra bin nas. Ya kung kan anak masih sekolah yang mau tuna baca itu cerdas. Diberikan kecerdasan dari segala arah. Angka mana mutu hikmah no ko gamay pak. Yan ang kataw mapat dilak ka mapat diutu magam papak buran. Aja na tandre oba. Aga pale ya kumasam paja sunna subuki. Alam nasra raka pertama, alam tarakai paraka kedua dinakan na ipadiutu. Ya to pak buran. Ang kataw madari mangilu lakka na yatu tala pangupu kumasam paja sunna subuk. Alam nasra raka pertama, alam tarakai paraka kedua. Tapalak mo ya roto? Aponco mi pak, ya matutu ya lah papalampe sunga. Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, upasangi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu pesan Imam Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua. Itu sholat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ia no pangulungan ni Bapak Ibu sekalian. Lebih nak sejam ceramah. Magi-magi napa baraka ibu Allah Ta'ala. Saya wasiatkan. Kodega gatule mala ceramah aku mapamula pamulana latu capana. Syafaat natona nabi talalung. Talalung. Kendroy. Apa? Sebenarnya banyak. Tapi apa no pudangi. Yang pertama. Ya kok bangi teh amma koki. Tabali bangi. Napa masalawa. Tabaca doa sesudah asar. Itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua, tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum. Surah ke-9 ayat 128 129. Akap itu ko subuh, akap itu ko mangaribi. Insyaallah. Syafaat itu. Yang ketiga, ya kung katau mateta tasuri pak ganna isi ratu tau masam pajangan. Napa tasuru milodong itu dijanji syafaat oleh Nabi.
Ko ganna isiratu tau masam pajani. Iya. Iya ko demo patulay as-salawa ki ak-kasiratu ko ni Jumat. Nabi juga janjikan syafaat. Iya ko demo patulay ya salawat taban tapi kan. Kaya kana salawat ipakai ustaz jadi mani bawang Allahumma sholli ala sayidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad jadi mani bawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat ala kunabita. Itu. Jadi di mana ya ko pure mas sampaja perlu biasa makanya ibaca itu sallallahu ala Muhammad akan sisa bu dari ke 200 setiap satu salat fardu. Tabaca jolo innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 200 patung ke setiap waktu salat makanya pas 1000 ya ko ganna sisa bu insyaallah syafaat itu bu dek to patu nama susah papenak dingin ko 5 ringa papan dadi tidak diberikan beban iya niko maka da wae deule ya ustaz itu mari pala da ka inna ataina na tabaca iya tapala mo inna ataina to surah al-kausar ya ko dia tapala mati bawan ni iya tuh ya nang kasusah-susah tasadi talay pangupu ya ro. Taulangi namo kapito ka 10 insyaallah matan na papinading ya pa itu patanang ya tinanabita. Ya nang ka anak paceceira patarya tangaban ya tu tabacang. Tabaca ko 5 tanap patawaru tapalen na yo koron insyaallah sabara itu. Matan na. Lakay paceceira ya tu tibacang. Maka dia bisa daw ustaz o kubana wala tabacang ka patapulosi dina patapino insyaallah. Paja paceceira itu. Tapi aja na hindi kasabari pa mga to tumakon ray alina na sabari na pacicira lakay na. Memang ray lakay na nasa gamitan ng rekrito kar kami to tenne ko pati tiga panik mo paci bisay ko kami to pakar ko napala manam. Makon ray maki to makanja yadi raloto dana patolayase ta aja. Deto gago ko to. Abi gato nga tumakon ray makopapa makakutu COD manam man. Mo masanggara ide to nanisang. Iman relake na nasan antara yol jadi antara macan relake na siba kurir juga suruh dito gago ko iya tanaso ng ilakay ta palagi ko ceki ko mabay ni lakay ta ang kapakburan iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan akiburan way pala taadu mengikuti aratawa bacangin na asal nahu napatatatu kasiro ko tangan tapake magaro tabacangin na atay na paja pi macan ne way na pataka talingi lakay taninungi napasisan na tino cede tabacangin na atay na mesti kasisan na inung denul lema bayne be to rone ko yeto na paso bay makanya di rone upak guru ki ya ko subuh Jumat ita capuri ko pita insyaallah salamat ayo kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.